Yo, boss, so kung better to do Ano ka pala yun? Yo, pa medin dali papa. Yo, sa pasin na ako ang medin men. Comme si mbaka pala akong kome. Mwen te la matin mwen pele bate tou pa ke problem men. Yo, pou sam gen an kom la, pou problem gen an moudam la, mba kot ap vin nem la. Ah, di mwen sa. Foun nou ki te kap bo problem. Ba e fom sa men. Ou ba nan men boksa de yo pou wè ki valet bil gen an moudam la pou mbe yi baz. Ou wap wèk men renk segi la. Ou mwen jete pou kouchon. Wap be 3 fwa pa jou. Bon, kaka men nan bakon konbe fwa nan toalet. Nan fwash toalet selman la ou fèk bi ou paket bil la. E ou wap leve le jen mou pral peyi tout men. An kom si pou sa pa nan penatek nou la? Ou a e sa bouti nou men? Mwen chef yo pose ou men. Ok, tout sa fèk gen rezon. Gen mpove ki yo so plante se lo rekolte. Mwen chef nou men boule mbat koulem de plante tout problem sa ou la. Oh shit, all day, pray them niggas go away. Oh, we sell it.